Abusia ye maame tutuja guche wa bekasa maame die wa makuma wuda ye de mre bia besi atwam na eneyi wa bekasa e de afọ no ankasa na brabo mu nsem de nam so kopie mu e wa brechi aya nam so wa amane etwitwi nkukuo mu ho no ma yesa amanfo bebre eka na ono ankasa ekeka bra wa bre ene se wo ye star pa na nkofo hu movie bebre ewo e kan say TV so na hu hwan a obefa so obebisa wo mo say mi pesika kra to bibi adifi so wo mo enim say obi a utwa sini de a wo mo hu sini ewo TV so de sika de abusu na obeye den akobisa obi say o ma wo sika mpo na wo de ato aduane adi ye mami akansem e de afa na brabo na wuti a wutimi sa asem no emu areho yenko na yenko timra ye ba ye bedi enkomo eye chiremu na me chirem sana me wo Ghana no na me nya dwuma o na me nya dwuma so be hu me TV so a ana se tema me wo ho no a na me nya dwuma no na me sini ba papa de me twa ye nyina wo me de ma TV station ni ye yi eti da bia no me hu se ye yi me sini me so kom de me da bia ye yi me sini da bia se me da so ani da bia ani na me da so na wo TV so da bia wo da so na kom de wo no hwan ho ana wo kwa gina se ma me papa ma misika to aduane ni hwan ho ana wo kwa gina wow ya na me ka se me pedre sanda sa pemobro no eti mia no kasa na me nim coach ehye ana me nim ade ehye me wo mabra bom se ma mpe ba bi amfa da kyen eni guase be to me ana se mewu me ya ho hyede ma di awerho ewu a obi anti ase eti ese se me pekwan bi am befa so a me metu ade a me mpa ne aho kire ene adwuma se ba bi a mewu ma kwa ye adwuma oh ena ade ba ko so eya se why star na study wo ho akire wo eya papa ne de bia ye yi usini nanso yemfa wo interest ni no nanso ye yi usini a obi enim se wo sika me say ye yi misini a ma menya dwuma ma duru me bi me ko fro trotro wo obi say eh na adai chewa wo so woni ye be pre trotro ah wo so monyai ya munya sa wo ye ni mu asesa ni edom ah ani ye be pre trotro ho sa na me ye din because me re ho sa na me say no se man hwe ya eniema ebe ha me ana metu me kwai eti me tu kwai no se die na me yo se die na me yo eno die ya kwantuo wo hia me baabi se ivi me so enchire botokra na me ton a wo se me wa kwantuo ena me nton ne kwa nkukuo na me hukuru mu no amase me hukuru kukuo mu no san kukuo no na me hukuru mu kwa na wa tribu se sika na meje amobesi hu konya troka kana troka wode pani mu onyam wode pe wo yie yo wode pesa wadwuma wo ye no ekosonti ube gumani mu asesa na afen so kra no ye moni pa ba so ana se chese obi ye bibi no ye be ka asembi na adwuma na nipa ne ye no bo se buna bam abambu honhom ye be bu abam sese ya hey chewa hukuru kukuo mo chewa ne ka bankunu o amodi ade si pon so ye agbaja no awo nipa nti ase eno ti na masa amaba no se be pese nipa da se ne woti ase se sasem no munya aka na me ye madwuma ewo Ghana e ka me metra ha ewo hukuru kukuo se de mo kana etumu hia me munya aka fi se nipa no wo mo ka me ma nipa na reply a ono kwa na me ma na reply e se me betra TV so na ye gbaja na ba no bia etese problem a me face ni ana problem no so nya me so na kwa na me face me busuafo me nua no na me ma ene me nananom face bi ana wo nua na ja adwuma wo ye sika wo gie na wo patena abrotire kukuru kukuom why the margin oh ye nkata nipa ho na senka me nua na me papa ba me ma me ba wo bibi ni me
ɛna me wabro matimi kakra matimi abɔ America kuro kakra ka ye friend America so a ana maba enka be wo de Ewurade me da ase so ma me nua yi akoduru America men dan so esanse enya me nua ne wo enya me busuani ne wuntini wo de me betena radio so amansa radio so amansa TV so askapa me Abusia na chese ya ma meche wa tutujegu ne nsem a wo ka no eni abejefo ye ready ma menka wo mo so na ye ni nkomo misasa so wo mo abrabon no omo so afesi sa enema bi etisa na ma me enhyase emfi shodi ho na ansa na me kan for tap send area ma wo se won download bi no abomode akọ download bi na order ye transaction abefi kama mi di area akosi aboaje wa ko mi the show sister shodi utie ye ma me kasa ya meaning so movie industry and even crown your media sector there is a time when you start feeling it be so we need ska won ho se bia o city way obi hu o so wo ska obi a wo disney fo HD obi a de bia ye hu wo TV so ye hu social media no so de wo ska what experiences and your money be come down na ntimi misa wo bi and our advice so anything that's it. Yeah, if you can see so many chairs for shade. If you be a shade, if you be a sure. Many I am a quarry. As some I am a mechanic. The day I say, I'm a soul. Yamema, train, what's me free winter. Macumu pen. Yacumu pen. So, send it. Share one thing now. There be a cow or my Ghana, how I say, who was canny and no day. Okay. But who this cow be in the so people know I'm not to pay Nibia or watch a while. Oh, ban why just unless say, Yame home, Macasatro, Yamananta, Sap, dear, give Ghana has say no. Yan fatiti and yan fatum. Okay. Yenina yen Tommy BT she said ye channels rani abasa wo media so all because of the wedding ko na ye na once near we try na me sha sika no de ye den sika na ya hia Ghana hasika wo de bet na Ghana ha wo de be ye adwuma no enne ma me ka no kwale sa konya abasa wo betu kwan akọ. Okay. Sa kunya ba na sabe ya fa won ko ye adwuma yi bi be si bra adwuma yi bi kunya na ye adwuma na wonnim wa koma munnim wa bra bom se wo pese wonnya adwuma den empesi ke go de akọ fa what na Ghana because Ghana has say so we adwuma wo bank na wo ti abrochire na sabe wo ti aprewa bi nkura wo mo fa for say wo a wo ti Ghana fa na ye fa so we adwuma wo bank ana say ye de sika na ya hia Inti so bit celebration na dey cry ye sign no e bia mo kan say £20 and I say $30 cry e fa so wo so what I say e fa so wo so say but na Ghana ha inti no kwame me ka say me ninje ma me na me boa me ni agi abroso say o yes smart e call ye okay Ghana ha ni anima na ye nkanto so na ochichi kuko ma boni be do wa ko bia de ade ananka meka ede enyina ebe twesere ne abasa ne se che wa kwa abrochiro wi ade o nkrofo kokko wi ade o no ko wi ade na mu juice adwen se ba bia medui me mpesa me ya me beda ho na sabe me ma beti me to ana se ye be peja me enye ba bia medui na oye adwuma ye kro na sese ye mwana mo because when depending for bi ye wa bre wa bi ho ye wo bu ho kro ya baba wa bo depending for bi enti be bia ni tipedui no wo ye adwuma ade na for abden na sabe yam pa de pasa okay abden na me ofuru dua pa ne yam pese ye bepia na ka ma me ne wo ye wo twinku ko mu ti dey bani wo ado ma mu twinku ko ma no se no na ko an ko ye dey ye wo ko ho ye graduate so abrochiro o no so think of obi sabe ape pato la janai na so no so anya dey iti abden ti dey Ghana ha mi ni enti a o de ne ba de ma to mo so so aka mo na iti ejuma wo ye fi pepe de bia wo so ena sama kana ya pa wo so TV be bia wo hu ami na o be bi sa miska ada o be sere me ana o mi se obi o be di watam wo o be di watam am wo mu say yes we di watam na wo konso wa san bia ka ha be so aka na wa wo no watu kwan a no chichi kuko ma boni wo o ma be na no anka wo pe iti mo chene sra ni abasa no chichi kuko o yese no munya sanse hu na mudi no eye adwuma
ewiase mu adwuma bia wo mfaso adwuma bia sikani bi otena asena oya ne ho so de o tese wo tito on sabe wo tie jana on pese obebe no wo ye hwa na okọ program bi me na meka o se na tade na okọ eteye na tade na okọ na eno na wasusu a ase ye okay ma no na for ohuni onye ni na wo mu no no koje pane wo no ne ho ede pamye a obi ampam ite ase mo adwuma bia obi aye bia no ehun ofaso adwuma bi so ye den yo young respect ono so ne di onya ye no because oka hu bi ene ma o man no eye oka hu bi so ono ni ma wo de se bo o ma mo to bo lagu se sabe wo mu ni wa o bo na o de begu he anaka biem odi begu he sabi wo ma tie janai wo mu ni wa wo janai na wa wo pigu so no enke be bo wo de iti adwuma bia obi aye bia enfaso wo mo me respect okay so yi dan yo so opra dem o so yi obi janai yo so ye die yo mo me respect obi adwuma obi nyai sa de na ye na airtime okay ye kan ye ma me ni che kwan ke pe iti me de mani tie atesem say ya atesem o say nya atesem o ni o mo ke bia o manka because na mo chiri no bie ni obeboa no obeboa na san jana ka ho iti de wo ye he so ti bi nkra wonte okay che me se de o mo ba ke bia ma mo nka koso na ye wadwuma nyame ya dom musu tra mo nsa na wo twu mu twen a ugula ka to na ho brema wo nya ba bi de hye nyame cha o kunu iti wo ha wona say okay iti de o mo ka de he mo nka na Ghana fo no wo nkwa na dia wo ma wa ambe mu pra ye wo ene sha bai we ayi o ma pani jonama sho bai wa kama be see media so be didi na tam na ne we be say we dem nka say yo ba wo nso iti di o mo pasa wo mo nka bia ma me mo nka ni nyina ne se wonye adwuma ukura ho onfa so se wo bi o ye adwuma wo Ghana ha o ye adwuma wo bank iti di o pesa mo nka bia mo nka okay my member miss also I can say media industry mu movie industry mu udi mu akwane ababi wawura mu pen sisi akwase ogusu mu den na wure mu no wahu wo mu ana unnim se ewom kopim se wure ma wahu ewom okay yen share one I share right about now I hope say obia ho je mi wure mu no ma nkofie se me kwa kodi nsekuru okay ma nkose me kwa akofiefi nyeme mu me koye me kose me koye adwuma me kose me kwa akokire nia odoma nkoma e dia domme ena nhyira susu nka urade mpo se obi a me ne na ye adwuma bia no nipa konye hu me adwuma meje ne da ho ne dia dance susu edu baby susu se bi ja ye me se me nya biem no me ti we me kra me mpa ho kire me pede de okay nti se me du baby na ho kire kakra wo ho no ma me hi obi so obepam me me a me pake me nyama sa adwin ye adwuma okay nti adwin ye adwuma na me emotions ye adwuma me hi se me hu bibia na obi beka bibia kire me ansa na me gu me kete nti edu baby die ti ama me kasa sini kura mpo bi ntwa bie ma me director ka che me say me script aye ready director Jones we dey me bold na dia ka asemi say me director Jones fa me ka che me say e bia me so script aye ready me say papa meba e ko wie che kura ji okura susu be dia dance ye kwa ko twa two pilot a ye frame me say me script aye ready me ka che drop pay wo phone so say me mbetwa bie me jai adentia okay die tie ma me jai say na me ka say me ti o mi kira ho kire okay saa time no na me go school me water share me ko na wo hwe say wo fira akra na wo ko Kumasi na wo ko sha 1 month 2 weeks 3 weeks that time set so saa na agudi e ko so wo ho no ana me ka say me kira ho kire sometimes bi obedu na bi aduane ayedi ma wo edi no ebia na no na wunya aya ubedi enti adwonie edu aya wa bi sa adwonie nkuni fufuo bi adwo pe joint bi ne nkodidi ti me hwa ade bia adwa ye hye krasi bi ne ye free ho ba kromu ne ye kwa kodidi sa ohaw no ubedi ko na aduane na twa mi ke udu a ko twa sini se de se aduane ne digest na wunya ho a woda na do ko twa enti ne me je one na me say no I was not born for this stress adia me penny say anke na me call ya e twa bi di na
me enti mi hu ne se de be boa ne se esese mia me de me nyama gugu akwem na me build me ho okay enti se me build me ho na me director hu se adaji ni pusuma ye hot cake a me do set ne so a e one day kra na ye be twa me de ni na de amam dance ye be hu se me ya ade na ye camp me na me ya de na ye camp me so at the end of the day no me nyo okay na e bi atare a wo so ade kwa ne ntare ni na so akoye fi na e chire e bi a me so pesa be se costume entare ni na akowie se me mpa ho chire okay me kra be ti me mu mpa ho chire ti sa ne ma na me hwe ye se be conflict with school so nyame ti me hwe ade na me sin no me ko school obi a nya me hwe ene he me rasi ni mu a se bibi wo sini mu e kom wo sini inshira nke rasi erade se me answer na ye be frɛ me se me mbra set so no me ma bua me boto cause me say anya me ma me fie na me ko nya papa fie na me ko nti me ko a me ko nya me ho de we a me sipen nti me boto de me didi no ni hia me che bibia ti me bua me ho me ko a kom wo mo sika wo mo me de ejuma no ene ne hia me on say to say the maame chewa e kan ye wo enkofo bi wo hono ma enye sinini mu nko akra ye wo amanfo bi wo hono ma wo madwuma wo mo ye wo mo tibia bi o mo wo mu nkrofo a omo wa around nipa no ehun ni so nipa so mesi na adwuma wo ye die sika wo mu enti no say ahokyere ne kwai se de wo kai se bia na wo sini mu na wo ko set so to de mu be di kura na aya asem wo hoyi ba wo bi so tie akire hu oh mesi de ye de na ko locations mesi de na fa ha eti sika wo ho eti no wanti mi ne wo kyere ne kwa wanti mi ma meka won sa de na ha nkrofo pa eti no afutu be na betimi e de ama sankofo na mo no tete abonte mo hu se we die me hye ne ya bia me timi se sika wo honom ti nipa no ho kye ne ko ntimi nka okay me say cancer be sisu bie me say medie na me ko eye dwumanti ene nhira so nka ewrade fiti sata me so be si ne me ko set so a ye twia me ko ye twia me ko satan na ejuma ne ye me de se di eye me de wo ne se me director be ka se miss die age we hu camera enu ni hia me enu ni ma mi che enu ni boost me moral enti so bi komu on se me saka baby se e be dru baby no me prioritize ni ama bi hu se no school no ehia omo gum no dudu na ka fra se bi omo school se me den e wo form enti me ma sini ni di menim bebra e bia na baby a me pese me gina no me ntumi anko gina na ma me ni high school enti me twa sini ni so na me hu ko wure mu me no me toto me niema ehun se no esese me brand me hu ye me brand me hu ya me ko di 3 weeks or set so me ko di 2 weeks or set so na mo me ko asa ye 2 days a omo di betwa me die nyina ana me guso ye de ti so bi wom na bia okọ ohon so a me die ensetie nyina wo we enye pe obi ohon na obetimi aka che ni se wo ko no boabo ho ansa na wakọ odu so ejuwa ne de ebi ono ko ebi ono so so e ho na ni nhira bi be de ebi piama no tumi go tumi fo se wo ni ska enko sinitwa mu de wo kwa wo ye se de bi obi a de e ka o se kwa o de ye de ko no wen ko eku me no mo sha so mo ho popra checheku yi omo ho popra bi se so be popra enso enei so mu yo okay so mu yo okay we ni be ni so na enye omo boto wa to je omo a meje ni se wo portray wo ho se wo bi na se at the end of the day e bi ni one ma e to je wa enti me tu ni fo ana wa fa no susu atutu ya se wo mebu no okay owo media ni mu ni wa me twa wo tro se ji wa aga ya surprising way ya kwa se juma nto wa juma Ghana for omo wa ji omo bu ti se bia omo se bia me na mo na bia ma bia chale we te na me da say di na ho chi no ye bi de na ho chi no only account omo se ma sha challenge ana bia mi ke wo se me bia du ko abi di sie o se don't me share we voin bi oni mi anka ba o ka sa kwa se asem no oni we vo se go me dem enso o se de be ya nipa be bu no ntino asa se wo hye no ho no di be si wo na nipa ti mi bu no ntime de se komo di wo botom na nipa ni so no o de be ye ama
nipa bua eso bia na o se pe no bua na o pe buo ni che aduane me dia no so de mi kira wo kire buo no okay wo dia bume na account mu nya de mi sa na me pe no last we e be hu chale enti e ko sa se mo de tufu emfa o se mi di adwuma ko na obi abe fa so de ne ho betutu ye se wo si we se ba wo bo ti o dia betina se enso bia mi ke she ni kutre what I say enso bia me no si wo no ma bia du kudindindin a mi je jam na kutukiki ye simit mani obi o se a what the pain you know me immediate on to me nyani so say bia depression a chem ye ebi onim sa anxiety na a chem ye ebi onim se adwindwi bia da me so ko enti no e ma life bompo emma weni emma meni so enso bia o fa o hwe de we wo si afa wo hrepe wo si ababa we die chale media ever since o kwa the party video o bu twia no so ara o to it when me to for catch us say mani pe wo se wo ni bia me how okay e bia na wo jina me wo ye media dwan e bia na so like be sanya ma papa bi be hu based on how wo dress no be hu aba be yi we free here mu na ma ba catch us say wo ni bia mani pe e na come on dey mo mani pe mu e come on dey wa jo be ma dey hu no ma nya hu okay tiawa okay shedi ma member was na yes and sorry one say obi ho no ma e ka brand asem obi wa brand no ho to the stand say komo dum ne ho kire na adwuma wo ho ye say e bia okonya adwuma be clean na adwuma ana adwuma bi kura say bi obetimi aya ne sa be kona no ba so me dey ma brand me ho nti no me nya na no ho kire no sanya miss kan okay me from me so say no kan na etuju onya akona nkasa okay de bia me kase se wo pese wo nye yi a ejina so wo pese wo be yi so ejina wa so because abrabo no bi mbombo bi eye wo e na wo pese be bia wo pese wo duru wo na sese wo duru inti se e bia service wo bepra e na wo de be konkan wa abrabo ma adenti na wo nye Ghana ha me so wo de wo to nipa so bebre a nipa be yi wa bo and after so Ghana ha wo depend say obi be kase na ye say show the plan or prapra show the plan or tibi show the plan or ye say ye na me nye sister bra wo na wo ye wo ho okay sabe enye be sibira na wo gira kwa no abo na no kra me say nkrofo bokro mu yi wo mani obi timi kase wa ye 6 son te so pe 10 son inti ono so na se wo de ba preja na wo be nyesika wo de ba konkan na de na be wo be gin se nipa be ka se so de na sabe iti kanino ana ne ya gin ya ma bia ne ya de no se ya no na be mo ko kan wa brabo ma ye na bia me ka se e ba Ghana ha se ya wo ye adwuma ba ko a wo bre okay ubedi nya se Ghana ha pese wo ka se wo be ye adwuma ba ko a we de mo fa ncha me depend adwuma ko aketi anya wo ye na wo ye bozo adwuma yi bi na obetra se bia wo ba ye just say no ne wo betre pa inti anya wo ya na wo pe first na miss Cassie bi na me fa ma adwen ma no na se ya me ye bi no ana me hu se ye ma ye me se me start ya ntema bia kende enene me di mani tutu ya me she dwa 2 3 4 e ma nkofo bi no ene se se me 6 okay inti niama bi wo wa obeka se we pa no ye say we pa no ye say na me say after ma me fanda but me kwa ba enyumre no as je na mas opeto me se me gira ba yera ho chia obeka se na ge yi ba na say but enne no metimi aka se aboa me ye start ye 2 enne ye bi 6 ya bo na kwa famsika mama ya famsika mama aboa kaka inti e depend be bi aboa wo pese wunduru it depend la me ko so aka se pese wo ya branti wa na wo twempe na jai okay ya branti na wa te bia from 18 to 24 ka be ye jana asem okay say ba ku bia no wa pe na wo dia ka wonu okay na service ka because they be make say so we are branch one we ba na wo bono I say papa bia mani tua no ono kwa ai ontimi kwa na ni mu e mai wa no so mo santi e ba misika e ho ayi see you na the trouble ha say 1000 cities na obenya bi kra wow inti so we are branch one say Jamaica na e be ya
forget to a man you me and son I will kick up on I yell say with your mooses almost one hour to meet your man. Debbie, one hour would that and they thought of pray. Okay. Service car. Okay. Service car faxina. A baby, a young man and cousin I do on her bow. Because I obey your because of one pesca be our boy. Okay. Obey yes, it is service of 90 years to run out it has come about 18 years and then that's now. Nina, your bottom. So, bottom me young granddad and bottom on ya. Sister, oh, walk of 18 years, no, 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 what I say, it is a man who are most sorry walk and among Juma. Men found room to be so, and Cassami here, Juma, where I say, we want more for respect to Papa. I know, Massa, almost straps, almost scour. Ah, so you move, can't go to the phone. Ah, I'm near more. That is all where when you know, say, who bet me a few, but who poma, my journey now, it's yes, Chewa, baby, I want to have. Do you want someone can be a monka? Never moon, I win him. Ghana, we are Papa, Rebecca, we are Bonnia, Rebecca, now maybe I Rebecca. It's in my account also, now so Quana, Fenuch, Menuch, show cry, not for you to my day. Okay. You are maybe send your make a many a jam, baby, I would do still walk prayer on fan and went to be so, and can send me dependent for my ma, baby, I may read it, or baby, I may read it, say, man, me man, but on no try so with me, a bibia, young one of us, so Ghana, young nice answer, can I can, mammy will deserve it, yet me one of us, because why yard. And then your man who have 40 years, is what if you can and actually from Sadia, and I will depend on no friend and man, a 2 man and man, person by no more, you almost in this camera. Into one, no, I bet you pay 50 or 60, not to meet in inside Juma. I don't say, Yamana Basso. Who deserves to say about Basso? We see my men now. I say, Pa say, OJ Penina, or share ye in tap send a darama, and a Maya day in a discussion ever so more. Me didn't beam. I could see a waja me the show, sister, Macram. Your favorite way to send money to Ghana is back. We're excited to announce that Tap Send is back and better than ever. After a brief pause, we are happy to resume our mission of providing fast, affordable, and secure money transfers to Ghana. Don't let anybody tell you otherwise. Tap Send is working power. And remember, tell your loved ones abroad to send money through Tap Send to stand a chance to win big in the December Sambra promo. Tap Send. Papa no.